U ovom tutorijalu ćemo proći kroz obradu i konvertovanje audija u MKV fajlovima. Prvenstveno je potrebno da skinemo stariju verziju MKV Toolnixa, odnosno verziju 4.1.0. Otvorit ćemo internet pretraživač i zatim kucati MKV Toolnix 4.1.0 download i enter. Možemo kliknuti na link koji nas vodi na sajt digitaldigest.com, a zatim pronaći verziju 4.1.0. Kliknemo na link, a zatim na zelenu ikonicu. Odaberemo Save As i možemo smestiti na desktop. Preuzimanje je završeno, možemo pokrenuti aplikaciju Run. OK, Next, Next i Install. I Finish. Sada nam je potreban program Popcorn Audio Converter. Također ćemo u internet pretraživaču kucati Popcorn Audio Converter, a zatim kliknuti na link koji nas vodi na networkmediatank.com. U prvom postu možemo naći oficijalni link za preuzimanje i možemo kliknuti na compressed.exe. Idemo ponovo na Save As i odaberite lokaciju, ja ću staviti na desktop. Kada je preuzimanje završeno, možemo pokrenuti aplikaciju. Ono što je sada potrebno je da preuzmemo eksterne alatke koje program koristi za obradu. Ići ćemo na Options, zatim Download External Utilities i sačekati da se alatke preuzmu sa interneta. Ono što bih također želela da napomenem je da ukoliko se iz bilo kog razloga u poljima pod B-Suite, SSRC i EAC32 pojave crvena slova, klikom na Browse odabirete pojedinačno svaki fajl i on će vam biti prikazan sa desne strane na datoj listi. Dakle, ručno samo odaberite sva tri fajla i nestaće upozorenje da nisu učitani fajlovi. Klikom na Browse kliknemo na fajl koji želimo da obradimo, a zatim OK. Pod Target File odabiremo lokaciju smeštanja fajla i pod Save File As upisujemo naziv obrađenog fajla i kažemo OK. U zavisnosti od zvuka u MKV fajlu štikliramo onaj koji je prisutan, to jest sa kojim ćemo raditi. Imamo 4 tipa, to su DTS, Vorbis, AAC i FLAC. U ovom slučaju je AAC, dakle odštiklirat ćemo DTS, zatim se vratimo na AAC i štikliramo Convert, zatim odaberemo bitrate i odaberemo koji želimo kodek da bude. U slučaju da želimo da ostavimo 5.1, odštikliramo gornji i štikliramo 5.1, a zatim također odaberemo bitrate. Sada smo dobili upozorenje o kome sam malo pre pričala, dakle idemo na Browse i odaberemo exe file koji nam nedostaje. U drugom primjeru, dakle, ako je DTS, odštiklirat ćemo AAC, zatim se vratiti na DTS karticu i štiklirati DTS. Ukoliko želimo da bude stereo, štikliramo Down Mix to Stereo, ali neće više biti DTS nego Dolby Digital. Ukoliko želimo da ostane 5.1, odštikliramo i odaberemo bitrate koji želimo. Kada podesimo sve opcije koje želimo, kliknemo na dugme Run. Za ostale opcije možete eksperimentisati sami. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.